War Love FM Kumasi Joy News and a documentary Poison for Good and you may 8:30 war Joy News so Mr. Yenina yen shebi ni ehunu de etua mu se be ya ehun so bi statibia we sheda abono kokko Premtobre Kasee metwo so na enei warmo aye dwumadie bi abo ora ISHMAEL YAMSON na baso yie ne nka chese wote asie ye kai no ne niema ahodo ya waye e film industry no emu yabobo no nyina mu a aye no documentary Adom TV Kasee etwaso Jumadi ekoso ewon kran a nipa bi mu eka won ho bom ekoyi documentary edefa Dr. ISHMAEL YAMSON baby o hyase ene baby a waba beduri na no na jumadi ne ase no Dr. ISHMAEL YAMSON a oye businessman edetu asukufo enim se wo mo hwese o mo besua ade na wo mo akọ nenim o kire mu se opese wo yeyi a enye dakoro baako o menim jina bibi o be ma won usuban na wo bra na oba kire they say if you ho or chebe na yi ho a wo bozim papa ana wo bozim bon nti e moto no so de obrapa ja owura kwan iwi school ndara obi a yim de nde e kwan a o yetia man ya mra to di iska do be politics ana yin wa ye jumada politics when is ka abebra na obobode azaja so no other omobra ni bida just mase ebra no amobi ona re weke chi otumi tra television na radio do shenkofa horoba wa hwe wa management mo yimi Onipa hono ene ka documentary ebomu akosia abeye enso ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no ensem se no de tudwa efa de nti a wo mu etu sa na mo no eyi documentary no efi se mi hu se ye mamu ha se ne yen sheda en hihye nkrofo a aboa oman no empuntuo anase omo life aso oman na hye yen sheda hihye omo ehun sem ento ho Obon mine nam no su papa abon mine mo bo so nam ne so Premtobre Kasee abon mine